Pemirsa ring warsa kalih tali selai, ekonomi Bali ketarke ngelimbak sawetara 5 kantos 5,kutus% antuk ngandalang widang pariwisata. Naging pariwisata memargi nenten anut ring pengabdi samian keramo Bali. Deputi Kepala BI KPW Bali Gusti Agung Diah Utari Nguningayang, triwulan 3 warsa kali tali 4 ngelimbak 5,43%, lebih ageng saking triwulan sadurungyani, taler rata-rata lebih ageng ring perekonomian nasional, saneng ngelimbak 4,5%. Ring warsa kali tali 4 ekonomi Bali ketar ke ngelimbak 5, siki kantos 5,1%. Panglimbak ekonomi Bali kantun ngandelang widang-widang sane mepaiketan ring pariwisata minakadi widang akomodasi makan dan minum akmamin sane nglimbak roras, selai persen. Ya diastun panglimbak pariwisata sane nyokong kahanan ekonomi Bali terus memargi nanging wenten makudang-kudang parindikan sane patut keyatnain inggih punika ekonomi Bali ngandelang pariwisata Bali kahanan inucap sangkaning nenten imbangnyane panglimbak pariwisata ring wewidangan sarbagita miwah ring dure sarbagita taler panglimbak digitalisasi utamanipun indik sistem pembayaran nenten kaimbangin antuk literasi sane becik. Anut ring data Badan Pusat Statistik BPS Bali, pengerah wisatawan mancanegara ke Bali ngawit nincap tur wilanganipun ngeranjing ring angka yutaan mawit warse siu 994 antuk wilangan ayute 3 tali 904 diri. Sadurung warse punika, pengerah wisatawan ke Bali nyabran warse wantah penyatusan talian diri. Puncak pengerah wisatawan mancanegara pinih ageng, dawag warse kali tali siongolas antuk wilangan 6 yute satak lung benang tali nganggu satak dasa diri. Antuk ageng nyane pengerah wisatawan ke Bali, kanan investasi ring Bali taler nincap. Manut data BPS Bali ring warse kali tali kali likur, penanaman modal asing ring Bali kantos 6,4 triliun, ring warsa kali tali 3 likur mewali nincap dado 11,1 triliun. Pengamat pariwisata Imade Sulasa Jaya Mausang, Panglimbak pariwisata Bali kejantenang ngawi ajerih, wenten pawahan pariwisata sane kasinahang ring pengerah wisatawan. Pengerah wisatawan ke Bali warsa kali tali siongolas sawetara 6, kali yute mangkin kantos bulan September warsa kali tali 4 pengerah wisatawan sampun 4,7 yuta. Ya diastun pengerah wisatawan durung sekadi pengabdi. Kahanan inucap mawasana ring kahanan lalu lintas sane sayan macet. Satios punika yening dumun akehan wisatawan rau sareng grup makin akehan sane ngerage. Sinali tunggil sane ngawinang kahanan inucap wantah kebijakan pemerintah. Kebijakan sane kemedalang mawasana pisan ring widang pariwisata rumasuk ngewetuang makatah pikobat. Yening kahanan sekali puniki nerus memargi ke jantenang boyo wantah wisatawan sane merasa nenten nyaman krama Bali taler pacang merasa pakewo. Bali Pos Nguningayang.